بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين جميع صدفة نور الإسلام قولين باوا حتر إمام عقيدة مدرسة ودان تبي إمها لوبتي مسلمة خنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا درس كتعرف الدين مكورين أول من كان لي وقت بوري كودا كودا دسويتي إمها حاضرينجي أريهم أول من نهاية ما فايدين أدي أول منಗೆ دعوت قبول كروا تبي فلو ميتنا وداعين نبيتي إكما أول من شكر وري بسمام دعاك الله سبحانه وتعالى تبي فلو كي مهازري وداعين نومكي مهدوركي بركات تري أدي إكم قسابون أول منಗೆ الدنيا كي باج وريكان إتور كتنوي أما دكم غا إله لفو أدي أول من ميري كوريا ميجندا درسكي هترو إمامونge عقيدة إسلامي فقهوغا أدي إسلامي عقيدة يا علموغا هتر إمامك مشهور كما هتر إمامك خدمة ميدا هم يبس ميدو كنو من نتي مسلم بنتكم مسلم قومتكم مسلم مجتمعتكم فالو بيغانا إسلام دينوغ سنة جماعتوغ مشهور هتر إماموغ عقيدة كي كوباكن أدي عقيدة غا إبفلون خلاف فا ويتو ميدا أول من تريغا وفدفاوا ورا بڑو مسئلے එහෙම අවුණ මේ දර්ස් के ज़रिया इंतिबे फुरना बयान को देमणी कीरित कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के अलीगा मुस्लिम का अकीदा मुहिम वणी किहा मिंबर कत्तो අවුණ में अकीदा देनगन्न जहेनी कोन गोतकत्तो आदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मारिफा को देनगने ए इलाह අවුණ में दुआ को कुत्तम वमुगा एमे मुहिम एक बहा कमगावा Allah subhanahu wa ta'ala ge sifawulta denagatuga sunne jamaatuge ilmu verin mi ummatuge salafun hatar imamun genguli fawani kom manhajto awun men mi dars ke zariya ti be furna hamiya ekama be kommes ka hala malumat kage mire irat kureviya for ko deve to badanam ade awun men jamiyat salaf ke faratun mi silsila ge furta madarus awun men wani julai maho ke saad wandu ಮಾಲೆಗೆ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಗರಂಡ ಬೇರೆ ಮಾದಮುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗುಸ್ಸ ಮಿಸಿಸ್ಸಾಗೆ ದೇವನ ದರುಸ್ ಅಡ್ವ ತೊಳುಗ ಮಿಹ ರೌಂಡ್ ಮೆ ಮಿ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದನಿ ಮಿದರ್ ಸಿನ್ಸಾಮ್ ಕೊ ದಿನುಮುಗ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ವರಬಡ ಹೇತಿರಕ ಫೋರ್ ಕೊ ದೇವಿ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ ಆದಿ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಆದಿ ಎಕಿ ಗೊಗ್ಗೊತು ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಮೆಕಮುಗ ಹೇತಿರಕ ಫೋರ್ ಕೊ ದೇವಿ ಮಿಹ ಫರಾಯತಕ ಜಮಿಯತ್ ಸದಫ್ ಗನಮುಗ ಅವನ್ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ಗ ಶುಕ್ರು ವೆರಿವಾ ಅದಿ ಹಮೆ ಯಾಕೋ ಮಿ ದರುಸ್ ದಿವೆ ಫಂಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ರಕ ದನ್ನವಾದಾನ ಮಿಹಾರ್ವೆಸ್ ಜಮಿಯತ್ ಸದಫ್ಗೆ Facebook page dura live kuramun gendane adi VFM nodihen noy mi radio channel mi darus dura kuri gendana wahaka malumat taka dannawadam ade mirege mi darusga mawdu insaf ko devani divrajyege par funna bus de inwering divrajyege faculty of islamic studies ade gawmi university ge faculty of islamic studies gadin sheikh ali zahir bin said qasim adi جمعية صدف के इनवेरिंग मजलिस के रईस शेख अहमद समीर बिन इब्राहिम एगो तो एम फरत मेरे वाक फुल दक हम जे फावनी शेख अली जाहिर एफहो दें शेख अहमद समीर इब्राहिम एम मागन के वाह कमा दिउ को में दिउ नुको फरतमा नुक्ता आदे मौदू वाक फुल दकमा शेख अली जाहिर वागन दावत दरो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضر ودان تببي أدي درون أدوسا مونجندوا بلا مونجندوا أرغنوغي لبتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آده دمكو تبفرنن إيواداغن فدان ميري أرغن مين واهك مدكني دنيا دكونو أرغن منجي سنة جماعتوغي إمّي مشهور ಹತರು ಇಮಾಮುನ್ನವತ ಹತರು ತರಿನ್ನ ಬಿಹೇಗೊತ್ ಎ ಹತರು ಇಮಾಮುಂಗೆ ಅಕೀದಾ ಯಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ
egi haamu maki algon hitun war muhimmu kame muli duniyega ufedigen dia tafatu gina ilmuwerin beefulna bala iruga mi hataru beefulun ebefulunge ilma ebefulunge taqwa verikama ebefulunge figuha deen verikamge sawabon adi ebefulunna tabawi ikhlas teri dariwarunge minna masakkatuge sawabon ebefulunge farapulun mi mavegen wa ummata emme fahuge emme heo ummata parabodati manfaataha ka faadatake koffawa hataru beefulunge waaha kalgun me midakkani eme beefulunge aqida aki kobakan mi mawduwa waahaka dakka iruga algon hitun furatama emme rangalwani aqida ki koche kamves algon menna kommes warakan egilu aqida e algon men bunima ebahuge maaniya ki algon men qabulu kurun take hituge adiga algon men bimwal nagafawa qabulu kurun take ei baatilu ecche kamuga vias adi sahha ecche kamuga vias egotan e qabulu kuruma shakken neti emiha ya bolamba kiyamanwe eyaggo huswefa hunna qabulu kuruma ki aqida islami aqida yaki ei allah tabaraka wa taala ge tawhid ekkawantakan eya deterega algon menge hituga kashawaru yagin kamen onna otuma adi hame aikon iman kamuge terega himen emme haru kunta salaka malaikatun nang iman vuma bawali futtakan iman vuma akhiratan iman ma rasul bekadun nang iman vuma heomin wara nubamin wara iman vuma ghaiban iman vuma allah fonubbevi risalatuge furihama kama algon men iman vuma qabul kurma mihen huri emme ha kankama algon menge hituga kashawaru kama yaqin kama ekuga etaketi algon menge hituga qabulu ko bimbalu nagafa behettu mi astu hagigatuga iman kamugen wata muslimunge aqida eme kiyani tibe fun aqida ge fettawge aqida ge khassa mawdu takuga mi tafsil ta feniwada gannawane eki bebe fulunge eki ibarat tak henna mes jumla go tegga algon mi dannawali algon men aqida e maana mi kurani hituga algon men qabulu kura allah meduga qabulu kurun tak lobeti muslim akhunna akhtunne aqida ki waram muhim wech imarataka imaratege foundation muhim wa waravvoren ves boda algon menge deena algon men muslimunge gotuga tiumattaka algon menge aqida algon men muhim imaratege tambutakuga imaratege foundation uga balikashikame atuwejje kama wani nama imaratege duwas warangawan higadan emvege warabboda balane imarate demehettu mattaka foundation gellumen nuwa gotaka imarata genna badalta genevetu befulne aqida yaki ei algon menge emmeha amalta rangaluma qabul kurun oti ege mach algon men duniyan asfa miwani e aqida ge matiga algon menge hayan heda kurmattaka waram muhim wecche aqida ki man nabiy sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen allah tabaraka wa taala makka ge ma bima fonu vi hisabun feshigen ekalek fanuge muli masakke pulaki mistakun ge hittawga mi aqida bimwal nengeu allah tabaraka wa taala la ilaha illa allah e kalimage risalat man nabiy sallallahu alaihi wasallam ya devvi hinduga ekalek fan eki mismi hun kariya wadagen eki musun tahuga dutturaya takulifa veena tahammul kurawwagen tafatu eki hangurama takuga eki mismi hunna kurimatila mule hayappuluge kalek faanuge asasege gotugo oti mi tawhid mi istawge hittawga bimwal nengeu khasa gote galwan faahaga mi kolli makki dawr bodati undago ta tahammul kurawwi allah ge kawanta kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge rasulukan mi istawge hittawga bimwal nengeu mattaka mi algon men aqida ge gotuga mi qabul kura kankamaki aqida muhimmuwa tafatu ekeki sabab tan ebor baawaru nukuta taken ebori ennam wes huriha wahakai ka diumuge badaluga bayin nukuta tan algon mitanga tibe funna hissa kollan ki veto algon men nan aqida muhimmu wani aqida ge muhimmu kamaki kobato
balaadaru ekkamaki Allahu tabaraka wa taala nabi bekalun rasul bekalun fonnuwa famivani nuwata ebe funna hawal kuraifawa mishanaki aqida tauhid mistakun nogannade mi waram muhim rasul bekalunge wazifa yaki ebe fulum mistakun tedumaga gowadun ege terege emme muhimmo kamaki shirukun allahan uredumun allaha khilafa kurve emme ha kandatakun duruko alonge gotuga allah kiyamanteriwa ekkawantakan qabulu kora bayaku jile mistakun ufeddu allah tabaraka wa taala al-anbiya suratuge fansaviswana ayatuga wahi kurwa fawe wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun allah wahi kurwani timan allah kalek faanuga man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya mukhatab kurwani kalek faanuga kurimves rasul be kala timan allah nufonuwa me illa nuhi ilayhi e faradaka timan allah wahi bawa nulawwa kunkamaka annahu la ilaha illa ana fa'budun haku gotuga alukon kurve hen evves ilahe timan allah fiyawa nuwa kamasha timan allahan ekani alukon kuram nudannawa evves farade nabiyya ko rasulako nufonuwa befulne mi nabi be kalunge mission ebe fulunge mule hayapulu teduwari kama ekkon ada kurawwa fawani mi kanta mistakonge hitta hoga bimwarnenge omatta ema waram muhimmo kamege gotuga algon menna mi fennani aqida ge kanta allah tabarak wa taala kiha rasul be kalunne fonuvido kiha nabi be kalunne fonuvido ebe fulunge mission naki mikan mistakonge hitta hoga rangala sabit koddevu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut allahan ekkawanta qura adi taghut ek mane ke allah tabarak wa taala fiyawa algon kurve emme faraattakun effara kuruma ei huriha nabiyunna rasul be kadunna amur kurvigin engivigin wa engevun hama eya ekuga algon insanun duniyega metibi mihago ki kuranto allah tabaraka wa taala algon men duniyega levvi eswalu algon men mihaka kofiya dengon emme furatama jawabaki e jawab algon men nan allah bayan ko devani azariyat suratu fansas hawana ayatuga wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun timan allah insanum ves jinnim ves nuhaddame hame kan timan allah algon kurumam menui befulne ehem faratakan algon kuruma adi alukamuga ehem farata baveri kurumaki allah libigen wa khassa kankamuga ehem farata baveri kurumaki ei shiruko ekankamu duru mattaka allah algon men duniyege lebbi e asasuge matiga duniye heda kurmattaka hama eya ekuga algon men nan egigen dani algon menge emmeha amalta komme miha ko alukan ebe kure muslimaka wani alukan kogge namadu kure rode ebe hifa algon menge etab bayaku islami ummatu ge etab bayaku medwani hajjuge mativeri alukan ada kurmattaka makka ge ma bima ziyara kof heo kandattan algon men koramun gendani ekamako emiha ge aqida rangal nuniya emiha ge aqida ga balimadu kamen horejjiya nuwata bali kamen horejjiya befulne kitamme faasai kharad koggen ekan kurikam gawiyas kitamme burain ufulagen ekan kurikam gawiyas ekun faada im manfaanne allah tabaraka wa taala kirit qur'anuga al-kahf suratuge satega dihawanatuga wahi korwani faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada allahan edemiha maneki madama allah baddalwane kaman edi ekamak tayyaruwegen hunna miha ummidu kura miha ikaman iman wa mekan qabul kura miha ena ngoti konkame faman kana yarju liqa rabbi falyamal 'amalan salihan ena hiyo amal kurambi hama eya ekuga ena shirkunu kurambi wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada evves farataka sharikunu kurambi befulne shariku kurumuge terega ebe himene shariku kurume bunima bay mihunna hiwani shariku kurumaki budan alukan kurung ekanne ehmati manna mennaki shariku kuraben budan alukan no allah tabaraka wa taala yan khassa wegen wa evves kame ehem makhluqa kan ehem farataka forlala hindaki emiha shirku kura halat
egotu misalege gotuga budan alukan korun shiruka vegen dani ei sajida ki sajida kurma ki Allah khassa kurifawa kame hen farataka kurun hudda kamenno ekan ehem farataka kuranya ei shiruk kurun ei sharik kurun ehem vima Allah khassa evves kame ehem farataka kurevenya ehem farate bæveri kuranya ei shiruk kurun ekamun algon men durwan ebeje befulne mi wara muhimmo nukutai hagigatuga aqida ki algon menge amala gulifawa kame kitamme bævaru he amalu kuriyas e he amalu batil we bekaru echchaka vegen ebede emiha ka aqida rangal noniya Allah tabaraka wa taala balla wodigen wani emiha ge beru fusha kanno emiha la heduma kanno emiha hunna gota kanno emiha ge kulya kanno inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah tabaraka wa taala balla wodigen wani tebamge surya kannone Allah balla wadigen wani kontaka walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum tiyabamge hittakasha amaltakasha Allah balla wadigen wani ema algon menge amalta rangalu kuran ibeje aqidaya ekuga aqida rangalu egen amalta rangalu wa miyannani Allah tabaraka wa taala kirt qur'an ga wahi kurawani az-zumar surah fasfana ayatuga ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين كم فراتك الله مخاطب قرباني ما النبي صلى الله عليه وسلم إكلك فانك شيركم إم دروجن وفراء إم دكول فراء إكما كو دنتبي إكلك فان التباوى أمتك ميهنن إبرتك فلا ولتك نصيحتك الله وحي كروني ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك كليك فانو كوريغ ميهن شا كليك فانا الله وحي كروا فانغوا فاني لئن أشركت ليحبطن عملك كليك فانو شريك فيها كليك فان عملت باطل وجنداني أي وكي ميه كمن كم ميه بس الله كتوحيد إفرا وجن في كم بني نما أميها عملت باطل وان الله النبي مخاطب كربني ولا تكونن من الخاسرين دين كلك فان واه شي جلي هلاكو يم وامين ترن اي اكلك فان اكن اگو اكلك فان كربان كمن نوت كربي كمن اكلك فان حياتو گه انما اسمي امتن ا مسج لبيگن دني شركو گه وباگ جهجيا نوت توحيد گه مگون افرا وجيا نوت عقيده گوس وج كما بني نما حسابون اي وربن ركلن الگون من كرا هوريها هي عملك algon men amalta batil we bekar wecche gotuga emme beenum wa duwahu Allah ge darbaru algon men e kuri he amalu koluge sawab algon men beenum wegen ekaman edi ummedu kura duwahuga e algon men ge atuge noi hunnane nuwate ei algon men na faada kura ecche gotuge nuwane emi hage aqida kos wecche ek babati muslima khunna akhtum kirt qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnah algon men balala fi kama vaninama algon men barak boda bahar waluwa fawatam mi fennani aqida ge masal toga algon kurin dennevi makki dawruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam warabbura masakke kurevvi mikama tibe fulon kirtu qur'anuge makki suratak ballawala wa fi kama vaninama fennani mikama warabboda samalu kamedevva fawata rasulu kamagen wadagatuma fahuga heda kurevvi kaggandaka dihawarakan aharu nuwata tera aharuge terega ekalek faanuge muli masakkataki mi masakkakkan algon menna faahaga wegendani befulne qur'ana sunnatuga aqida difa wa maqamaki waram mativeri maqam ei muli huriha amal take ekam binawum ekkame befulon hippulan ara wada ganna faane hama heokan kamuge wahakaves waram muhimmen nonhe miani kame kurima miani sawaben yani kame kurima miani sawabe fadailuge wahaka makkamuge rangalu wahaken ei fadailuge wahaka miani kame kuramiha miani daruma miani kame kuramiha yani daruma ihama waram muhimmu kame ekamaku befulne aqida rangal noniya kitamme gine rodeyakun kitamme gine realokamakun qur'ane manfae faada netima e nokota balaruga e huriha kamakavvuren is kureveni kongame aqida ge masalata Allah tabaraka wa taala algon men divehi rajya hagegatuga devva fawa niyumai algon dannawani warabbode algon men avatteri bay gawm tahuga
තිබේ ෆලොන් එක එක මක්සද තෝග එක එක බේන තෝග දතුරු කරවවා අරුගා ෆෙනි වඩා ගන්නවානේ ශිරුකුගේ අමල් තමීහුන් හින්ගාත් බයි ෆහර ගබුරුතක සජිද කුරුමා අලකම් කුරුමා මිහින් මුස්තෆාතු එක එක එච්චි අලගොන් මෙන්ගේ තෙරේග හුරි බයික් කහලා ෆොත්ත දුවා ෆොත්තක බයික් කහලා තංකොල කුරී ගලියේ ෆුරි චෙච්චි අලගොන් මෙන්ගේ තෙරේග දුවස්වි මීහුන් ගෙන්ගුලේග තෙරේග බයි ෆහර එකහල එච්චි නේංගුමුගේ තෙරේග එබ හුරේ එබ විස්නාලන් එබ ජෙහෙ අලගොන් මෙන්ගේ දිවේ රාජ්‍යක අල්ලාහ්ගේ රහමතා අයකුගා ශිරුකුගේ මිකංකම වරබ්බඩ දුරුවගෙන් වා කවුමේ ෆාෆ කුරා මීහුන් එබ උලේ කුක්කුරා මීහුන් එබ උලේ එන්නම සාෆ කොන් ශිරුකුගේ තෙරයක් නොත තෞහීදුන් ඉෆරාවා මීහුන් අලගොන් මෙන්ගේ තෙරේග හම මදේ දන්නවාලු මකි අලගොන් හිතුන් ගෝහෙ කමුගෙන් නුවාන කීර්ති මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අකීදා දෙවවා ෆවා සමාලු කම අලගොන් මෙන් බලාලා ඉරුගා එහෙන් කහලා ෆරුයි මස්සත හොගා එකලෙක් ෆාන්ගේ දූ දෙවොන් වරබ්බඩ අලගොන් මෙන්න ෆෙන්න ඉරුගා අකීදාගේ මස්සත හොගා වගුතුන් එකම ඇක්ෂන් නංගවා ෆියවලු අලුවා එකන් ඉස්ලාහ කොත් දෙවවා තලගොන් ෆෙන්නනි මේ වරම් මුහිම නුකුතායි තිබේ ෆුලුම් වෙස් හිප්පොල ගෙන්නවා හතරු ඉමාමුන්ගේ වාහ කලගොන් මෙන් දක්කා ඉරුගා හතරු ඉමාමු වෙරි බේෆුලුම් එබේ ෆුල් නකි එබේ ෆුලුම් මෂ්හූර් වෙෆා වනි ෆිගුහුගේ ඉල්මුගේ තෙරේක මස්සලත බයාන් කුරුමුග මිසාලකන් අලුකමා ගුළුන් හුරි මස්සලත බයාන් කුරුමුග මුආමලාත ගුළුන් හුරි මස්සලත බයාන් කුරුමුග මි එම්මෙහා කන්දත් හකි ෆරුයි කන්දත් හකි ඒගේ තෙරේ ගන්න කංක රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අමල් ෆුලත කල්ගොන් මෙන් බලාලා අරුග මිසාලක එකලෙක් ෆාන් ඛන්දක හංගුරාම නිමුණු තනා සහාබින්නන් එංගෙවි කොංකමක එංගෙවි තියබෑ මීහොන් බනු කුරාදවාගේ මිහුන්නා හංගුරාම කුරුමතියු අසුරු නමාදු එතන ගොස්ස නෝනියා නුකුර අනේකි අවහ නුකුණ්ණන් එංගෙවි හතියාරු නුබහට්ටා දතුරු ෆෙෂුමන් එංගෙවි සහාබි බේෆුලොන් නොකුම වඩාගෙන් දතුරු මතීග නමාදු වකුතු ජහමුන් එබේෆුලොන්ගේ මෙදුගා ඛියාල් තෆාත් බයි බේෆුලොන් විදාලවනි නමාදු වගතු වීම නමාදු ජේනේ කුර රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හින් හදීස් ෆුලත ඉර්ෂාද් ෆුලතගේ බොහුට්ටේ නමාදු ලස්නු කුරවෙන අනේ බබේ ෆුල විදාලු එකලේෆාන් විදාලු හන්නේ ගොස්ස කුර වගතු ෆායතුගෙන් දීස් කුරානි ගොස්සේ ඛියාල් තෆාතු මෙන් අයි එහෙන් නමස් මි දෙබෑමි හොන් දෙගොතන් අමලු කුරි කුරුම් මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ කුරි ෆුල මච්චන් ආ හිදුගා එව්ස් බෑකා මෙදුගා දෙකොළො බහි විදාලෙන් නොවේ ඉජ්තිහාදි මස්සලෙග්ගා ඛියාල් තෆාතු ෆිගුවේ මස්සලෙගේ ඛියාල් තෆාතු වෙවි de rawyen negidane kahala kame wima ei eha bodu massалеge gotuga nui evves bayaka ti hedi gohe ehem vidalen nohe bayin elmuwarin vidalu wege terega boda rangalan amalu koffoy wadi namaz wagutuga namaz kurevvi befulun kam kommeyakas algon danno mewle nimi figuhi farui massata hoga libifawa luye elmuwarin ge meduga hataru imamunge meduga ves ebe fulunge meduga mikala massata hoga khilaf ebuhur ebe fulunge meduga luebba hoga terikama eka konika ka detere goy kuluna ekues farui figuhi massata hoga komme swarege khiyal tafat kun tan ebuhur eka magu aqida ge massata hoga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wagutun fiyawal alwa ta algon mennam me fennan misalege gotan algon dannawa kama waninama Abu Waqid al-Laysi radiyallahu ta'ala anhu bayan kurabani timanna men hunenu hanguramaage fahu nukun nevi menimma waf mane ke ingwada gannuwana makka fatahaage fahu waran awa kurunu hangurame hunenu hangurame e hanguramaage terega ashabe ekalunge tereng adi alak kiriya islam ve wadagen nevi befulum ves makka fataha guligen adi kiriya alan islam vi befulum ves ege terega tibbevi e befulna ekkon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukuma wadagati nukuma wadagen datur kurawa daniko ebe fonna mi fennani kunnaru gahe arabinge terega mushrikunge terega emihunge hure kunnaru gahen emihun egen barakan hasil kuraga etanga itikafat tibe gahe emihunge hatiyar takai chetanga aluwagen tibe gahe sahabi alang islam vi befula mi mi fennu ni mi gas gahe ehen gahe mi fennuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun dannawani timanna menna ves ek
කාෆරුන් එමිහුන් ගෙන්ගුලේ කහල ගහෙtti මන්න මෙන්න zaatu anwaat කියා ගහෙ මුෂ්රිකුන් ගෙන්ගුලේ ඒ කහල ගහෙtti මන්න මෙන්න වෙ සදාදෙන් වින තිමන්න මෙන් වෙස් තිබෙන් බල්ලෝ වා ගොයි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකම අලාන් උලව්වා දූකොල්ල වීතෝ නෝ මෙන්නනේ අකීදාගේ මස්සලේ මිසාබුන් බෙජේ ෆියවල උලව්වා හදිස් කරන අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහ් එම්මෙ බොඩි කොන්කාල් වාගෙද දක්කවන ඉන්නහ සුනන් මේ සොන්න මානයකි අන්න ගොතේ මි කංකන් දෙමිගෙන් අන්න ගොතෙක් මේ මානයකි කුරීගේ මිහුම් ඔලොන් ගොතෂේ මිහිරගෙන් උලෙනි දැන් ඒක ෆහෝගා විදාලවනි කුල්තුම් වල්ලසි නෆ්සි බියදි අල්ලාහ් ගන්දි හුවා කුරවා ෆවිදාලවනි තෙබෑමියන් තියබුනි කමා කාලත් බනු ඉස්රායිල් වාගාගේ මිහුම් මූසාගේ ෆාන බුනි කාලෙච් එජලනා ඉලාහන් කමා ලහුම් ආලිහා එමිහුන්නන් ඉලාහුම් වාගොත තිමන්න මෙන්න ඉලාහ කොහම ජස්සාදේ බනු ඉස්රායිල් වාගාගේ මිහුම් බුනි ගොත zaatun waad timanna mennan hade adesh tibunani inkar kurvi dekolo heddevi ehmi aqeedaage massata ki dudennu heddeven aqeedaage massata ki ege sabun algon menge mule haya barbad wege hinga dane kame ehm vejjiya ekamoga algon men jehe serious nazarakun deke algon men jehe nge hitimam kura bay befulnan hifulu wedane algon men muslimunne aqeeda rangale shakke vesne ಮಾ ಬಡತಿ ಮಸ್ಸತಕ್ಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೇಗ ನೆಕ್ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಮಿಕಮದ್ದೆ ಸಮಾಲುಕ ನಮನಮವೆಸ್ ಹಣಿಗೋಳಿಯಕು ನಮವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಕೀದಾಯ ನುರಕ್ಕಲೆ ನೋತ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಕೀದಾಯ ಶುಭುಹೈ ಶಕ್ಕೆ ನಾನ್ನಹ ವರ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಕೀದಾ ರಕ್ಕಾ ತೆರುವಾಂಜೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಕೀದಾಗೆ ಮಸ್ಸತ ಹೋಗ ದೂಣು ದೆವ್ವ ಫುರ್ಸತ್ ನುದೆವ್ವ ಎದೋತ ಬಂದು ಕುರವ್ವ ಎಕಂ ಎಗೊತ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಎಮ್ಮೆ ಕುದಿ ಕುದಿ ಕಂಕಮು ಫೆಶಿ ಸುಲಹಲ್ ಹುದಾಬಿಯಾ ಹಿಂಗಾದಿಯ ತನ್ನುಗ ಹುದಾಬಿಯಾಗ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಹಾಬಿನ್ನ ಇಕ್ಕೊ ಮಡಕುರ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೆಗ್ಗೆ ಫಹು ಎರೆ ವಾರೆ ವೆಹುನು ರೇಗ್ಗ එකලෙක් ෆාන් බේෆුල්න වාහක දක්කමු බයි මීහුම් බුනි ලෆුසෙක්ගේ සබබු ඇයි ශිරුකුගේ අමලෙක්ගේ ගොතුක සිෆ කුරවාෆන් වාරේ ෆෙනා එ වෙහුණු වෙහුමා උඩුගේ බයි තරිතකා ගුළුවෑගෙන් ඒගේ ඒ තරිතහුගේ අසරුම් වී කමෙක්ගේ ගොතුග බයන් කුරි කුරෙවොන් එකලෙක් ෆාන් ඇයි බාවතෙක්ගේ කුෆුරෙක්ගේ ගොතුක ශිරුකෙක්ගේ ගොතුක එකලෙක් ෆාන් බයන් කුරවා සහාබින්න සාෆ් කොද්දෙවන් බේෆුල්නේ අකීදාගේ මසලේ කි වරා serious masale hinga balama agonda ikkon mai mi hataru imam veri befulun e befulun aqida ge masato genguluni kon kala visnum fulettu shakke vesne farui figuhi masato hoga namadu ge rodage bekkala farui masato ge befulun ge meduga khiyal tafatu asasuga e befulun ge masse misaka namadu kuranjihe to nuje to befulun ge meduga khiyal tafatu menne emmen ves qabul kore me ආඛිරත් දුවහන් ඊමාම් වමුගා ස්වර්ගයා නරකයාගේ වාහක තහුගා රසූල් බේ කලුන ඊමාම් මලායිකතුන්න ඊමාම් මිහින්ගොස් මිකංකමුගේ එවස් තෆාතෙන් නෙගේ බේ ෆුලුගේ මෙදුගේ එහෙන්නම එස් මිසාලක වුදෝ කරා ගොතුක නුවත අනෙක් කමෙගේ බයි කාල කුදි කුදි තෆාත් ඒකාල කංකමුගේ බලමා හිගා අකීදාගේ මස්සලාගා එබේ ෆුලුගේ විස්නුම් ෆුලකී කොබාත අල්ගොන් මෙ බලාලා එරුගා එල්වරින්ගේ බස් ෆුලු දක අල්ගොන් මෙ රුජුවා වා එරුගා algo menna war saafukon sorihakon fennam miyoti hataru imam wari befulunge aqida yaki en aqida ek mi waran ufaweri hitan hingama johon libigen wadi algon men e aqida ge maccan ufa kura e aqida ge matiga sabit wegen tibi aqida yaki ei sahha aqida kaman algon menna dalilu libe waran muhimmu kabe mi ummatan agune khidume koddevvi ವರ ಬೊಡತಿ ಮಿನ್ನೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಅಗುಣು ಕುರವೆ ವರುಗೆ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರೆವ್ವಿ ಹತರು ಇಮಾಮ್ ವೆರಿ ಬೇಫುಳುಂ ಗಿಂಗುಳು ವಾ ಅಕೀದ ಎ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಅಕೀದ ಕಿ ಬೇಫುಳ್ನೆ ಎಂ ಅಕೀದಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಾಲಾಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳು ತಕಾ ಬೆಹೇಗೊತು ಎ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಅಕೀದ ಕಿ ಎಂ ಅಕೀದಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಾಲಾಗೆ ಕಲಾಂ ಫುಳಾ ಬೆಹೇಗೊತು ಎ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಅಕೀದ ಕಿ ಎಂ ಅಕೀದಾಯ್ ಕದೋ ಕದರುಗೆ ಮಸ್ಸತ ಹೋಗೆ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಅಕೀದ ಕಿ ಎಂ ಅಕೀದಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಾಲಾ ಗೆ ಜಾತ್ ಫುಳಾ ಬೆಹೇಗೊತುಂ ಗೆಂಗೊಳುವ ಅಕೀದಾಕಿ ಎಂ ಅಕೀದಾಯ್ ಹಮ ಎಕನಿ ಕುಡ ಕುಡ ತಫಾತೆ ಈಮಾನುಗೆ ಬಾಬುಗ ಕುಡ ಕುಡ ತಫಾತೆ ಇಲ್ಮುವರೆಗೆ ಬಹುರೆ ಫಾಹ ಕೊಫ್ಫ ಎವೆಸ್ ಕುಡ ಕುಡ ಕಮೆಂ ಎಹೆನ್ ನಮುವೆಸ್
aqeedaage Allah khassa gotege Allah tabarak wa taala ge tawheeduge terega himene baathuga uluhiyatuga rububiyyatuga asma wa sifatuga mitimbage befulunge aqeeda ki en aqeeda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala vidalwani innal a'immatal mashhurina kulluhum yusbituna sifata lillahi ta'ala mashhur huriha imam weri befulun ebefulun Allah ekalange sifafulta sabit kurave wa yaquluna innal qur'ana kalamullah ebefulun vidalwe Allah kirta qur'ana ki Allah ge kalam fule den itura tafsil algon mi ishara kuri bay kankam ge wahaka vidalwe fule Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala wahaka algon men ko jitto de havi mi ummatuge imam weri befulun Allah ge sifafulta hoga gengolo vani en aqidaik ekan algon men na var rangalan ebenge ehen ilmu wariyege bas fula algon men emburi la iruga Siddiq Hasan Khan ebe fula vidalwani fa mazhabna mazhabus salaf timanna menge mazhabaki salafus salih bebe fulunge mazhabe ei kom mazhabe isbatum bila tashbih wa tanzihum bila ta'til wa huwa mazhabu a'immatil islam higeto vidalwani salafus salih bebe fulunge mazhabaki no tebe fulunge gotaki ei Allah tabarak wa taala ismu fuluta sabit kurun tashbih kurumen egge kurumen neti sabit kurun adi hama egota me hustahir wantakam bayan kurun inkar kurumen neti algon hitun algon ge shahama samir mege tafsir taka wada gannawane hennamoes me emme fahum vidalwani wa huwa mazhabu a'immatil islam mi islam deenuge imamunge kocheke e imamunge mazhabaki befulunge gotaki miye lobeti muslim akhun nahtune wara saafuko algon menne egen hori mi ebe fulunge agida hataru imam weri befulne algon men dannawa iruga algon dendevin hataru tariyemi Allah tabaraka wa taala ilmu devvi waragina befulna waragina befulunge mazhabtangu fedigen dia ehennamwes miha baraka levvi miha boda mashhuruwe miha boda faada ummatak kuri hataru befulun hama nete denne vidan ekam ilmi gotunna adi me fannuge gota bala iruga me befulunna hama femwarege eta bayaku duniya dekifave ehnames mashhur ef meti mi hataru imam weri beful balala ma higa mi hataru weri befulunna imam weri befulunna kuru gotakanna me salgon balala iruga emme furatama algon balala nimi ebe fulunge hayapula umura ballawage balala iruga emme doshi befulaki al-imam Abu Hanifa rahimahullah taala an-Nu'man bin Sabit ebe fula duniyage diriwulwa famivani hijran addi havana aharum feshigen sateka fansas wana harahame mi ma befula al-imam Abu Hanifa rahimahullah taala ebe fula ki ilmuren vidalwani tabata binge category ga himeni wada gannawa befulage gotu adi bay befulum bayan korwa fawe baddal nui kamuga vias durum imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu feni wadagen kama kommekas waradigu bahusen onna kamen yakal gon nudana kommekas mai taqwa veri wara veri zuhudu veri befulege gotuga faha kurve befule al imam Abu Hanifa rahimahullahu wa bihi gotunga al imam Zahabi rahimahullahu taala vidalwani kana ma'dudan fil ajwadil asqiya ikalen fan himenigen wani dilati befulunge terege wal awliya al azkiya adi hame egota visnun tuunu Allahuge gaay befulunge gotuge ma'ad din wal ibadati wat tahajjud wa kasrati tilawati wa qiyam al layl higeto deen verikama aluvetikama adi tahajjud namadu korevuma ginak guruwan kiyawa vidaluma re alukan korevuma mi befulnaki hemalu midennevi imam mi hataru imam befulnaki waram mai mativeri hataru beful al imam Malik rahimahullahu taala al imam Malik rahimahullahu taala duniye ufamve wadagati nuwadiha timmana haruga aware wadagati sateka haddiha nuwana haruga hijra ekale fana behe gotun
الإمام ذهبي رحمه الله تعالى විදාළුවනි الإمام العلم شيخ الإسلام එයි බොඩු මේ ෆරුබදේ වරුගේ බොඩු ඉල්මු වරියකේ එම්මෙන්නෙන් එගෙන් හොන්න බොඩු ඉල්මු වරියකේ ඉස්ලාම් දීනුගේ ෂේඛේ ෂේඛුල් ඉස්ලාම් මුලි ඉස්ලාමුන්ගේ ෂේඛගේ ගොතුක සිෆා කරවනි طبقات ابن سعدගා බයන් කරවෙගෙන් වනි කාන මාලිකු සිකතන් සබ්තන් හුජ්ජතන් ෆකීහන් ආලිමන් වරා වරුගදයක් සිෆා බයන් කරන ඉමාම් මාලික කී ඉතුබාරු කරවේ දස්කුරුමුගේ බාරු වරුගද අදි ඉස්ලාමී උම්මත හුජ්ජතේ ගොතුක ලිබිවඩාම් ෆා වේෆුලගේ ෆිගුහ ඉල්ම කුලදාන ඉල්මු වරි වරා වෙරි බේෆුලගේ මේ ඉමාම් මාලික ඉමාම් ශාෆීගේ ෆාන් මිබේ ෆුලායා බෙහෙ ගොතුන් විදාළුවනි හදීස්ගේ වාහක දෙකවේ ඉරුගා ඉමාම් මාලික කී එයි තරියකි යකේ හදීස්ගේ ඉල්මුගා ඉමාම් මාලික කී තරියකි ශාෆීගේ ෆාන ඉගවඩාන ශාෆීගේ ෆාන කී ඉමාම් මාලික් රහිමහුල්ලාහ් තාලා කරියුම් ඉල්මු හොද්දේ බේෆුල අල්ගොන් මෙන් ඒගේ ෆහොන් ඉමාම් ශාෆීගේ ෆාන බලාලා අරුගා ඉමාම් ශාෆීගේ ෆාන උෆන් වඩාති සතෙක් ෆන්සස් වන අහරු අදි අවහරේ වඩාගති 204 වන අහරු මිබේ ෆුලා බෙහෙ ගොතුන් ඉමාම් ذهبي රහිමහුල්ලාහ් තාලා විදාළුවනි අල් ඉමාමුල් අලමුල් ෆකීහ් නසීබු රසූලිල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් විදාළුවනි මේ ෆරුබදේ වරුගේ බොඩු ඉමාම් ඉල්ම් වරි ෆිගුහ වරි බේෆුලකේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නසබා ගුලිෆා බේෆුලකේ එම මේ අරබ්බේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නසබ් ෆුලා ගොස් ගුලි වඩාගෙන ෆවා ඉමාමේ එකලෙක් ෆානා හේව දුවා කුරවමුගේ ඉමාම් අහ්මද් හම්බලි මසබ්ගේ ඉමාම් සාලිස් අහරු හේද කුරවි කමවේ බයි බේෆුලම් විදාළුවේ ඉමාම් අහ්මද් වරක් ගිනයි මේ දුවා කුරවා තීවේ දරිෆුළු සුවාලු කුරවණි මේ කොම් මුහම්මද කන් හෙයති තියහා වර ති දුවා කුරවණ මුහම්මද් බින් ඉද්‍රීස් ශාෆි විදාළුවනි ශාෆිගේ ෆානෂ එහෙම ඒ බේෆුළුන්ගේ මෙදුගා ගෑක්කමේ වරබ්බොඩන් එබහොරි එහෙම ඉමාම් ශාෆිගේ ෆාන කීවෙස් වරම් මෑයි මතිවෙරි අගුහුරි වර බොඩු මසක්කත්තගේ මි උම්මත කොද්දෙවි බේෆුල හතරවන බේෆුලකි නොතමි හතරු බේෆුලුන්ගේ තෙරෙන් එම්මේ හගු බේෆුලකි හම්බලි මසබ්ගේ ඉමාම් අහ්මද් බුන් හම්බල් අස්ලු නමුන්නම අහ්මද් බුන් මුහම්මද් බුන් හම්බල් එබේෆුලා යා බෙහෙ ගොතුන් ඉමාම් ශාෆීගේ ෆාන් විදාළුවනි ඒකලෙක් ෆානුගේ උස්තාස් ඉමාම් ශාෆීගේ ෆානු විදාළුවනි خرجت من بغداد තිමන්න බග්දාද් නොකින් ඉරුගා فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد තිමන්න එතනු බග්දාද් උකොල්ලා ෆනුකුන් ඉරුගා එතනුගා වකින් මයි ඉල්මු වරි ෆිගුහ වරි තක්වා වරි එහෙම් මීහකු නැතේ ඉමාම් අහ්මද් පුරින් බොඩ බේෆුල්නේ මි හතරු ඉමාමුන්ගේ වාහකලු මි දක්කන්නේ mi ummata ebe fulon kodde wafa khidumatuge natija ki ebe fulon mi fanawani vi duniya alwada kita etan aharin eta zamane vege hingech hennames mi ummatuga ebe fulonge wahaka dekive iruga hiwani miharwe salgon menna ekkon uluwa bayenge ema mikama warabbodu samalu kame algon men deenje ebe fulonge aqida algon menna war rangala egen ebeje hagigatuga mi hataru imam weri befulon ebe fulunge muli amazaki lobete akhunna aftunne man nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata shakirtu qur'ana mihun lamba bolamba eya eggota mihun duniyege dirigulu allah kiyamanteri mihun ofeddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyamanteri bayak ofeddu e maqsaduga ebe fulun ofulle buren ofulla wa fahuri ehma ekan algon menna egen vi e hataru befulunge aguhuri basfulu takan algon men balale argo mikan algon men fendan oti waran aguhuri basfulu take e befulun wani du kurawaf kirtu qur'anuga allah bayan kurawaf ave allah ekalange rasulaya kiyaman teri wa mihunnaki kamiyabu egen wa mihunge gotu waman yuti' allah wa rasulahu faqad faza fawzan adima allah ekalange rasula sallallahu alaihi wasallam kiyaman teri wejje miha dannash ena බොඩුවගෙන් වා කාමියාබකුන් කාමියාබුච්ච බේෆුල්නේ මේ හතරු ඉමාමුන්ගේ බුර මසක්කයි එබේෆුල්ගේ හයාතුග අමාසු හිෆාෆ වාතල් කොමෙන්න ෆෙන්නනේ
mifada jile bina kurawmuka balama hinga imam abu hanifa rahimahullahu taala warak gina basfuluta algon menna aguhuri basfuluta ke du kurvi ege terega e basfulaki vidalwani iza qultu qawlan timanna bahake bunafiya yukhalifu kitab allah taala wa khabara rasulillah sallallahu alaihi wasallam qur'ana rasulullah sunnata khilaf wajhiya fatruku qawli timanna ge bas du kollash e manhaj mihunge meduga ashagenno man ebe fulo maseh korevi imam malik rahimahullahu taala vidalwani kige kullu yukhadhu wa yuraddu illa sahibu hadha alqabr ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge qabr fula ma durunun hisabegga ekalek fan darus devwa miski kologennawani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam miski kologennawani vidalwani komme mihegge bahakives balagana vidane adi du kolle vidane bahege illa sahibu hadha alqabr mi qabr gawa be fula ge bas fulu fiyawe sunnata mistakunge lobi jassawani imam malik rahimahullahu taala imam shafi rahimahullahu taala sunnatuge muhimmu kamuge wahaka bayan kurawwam vidalwani ajma al muslimuna ala man istabana lahu sunnatun min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la yahillu lahu an yad'ahu liqawli ahadin ka'inan man kan muli islami ummen emmen ittifaqu ijma ve fawani konkamaka sunnatun kame sabituwegen atuwejjeyya ekan du kollun halalun wane kamak ei komme mihegge bunun kamu gavies ema eha warugadeya mibe fulum vidalum ma shafi fanuge em basfule mashhur fo ove timannage timan kale fanuge basfula ka hadisa ka fushwara fi timannage bas faruga jash mane ki tibe fulum sunnat tabawash imam ahmad rahimahullahu taala vidalwani la tuqalliduni wa la tuqallidu malika wala shafi wala al-awza'i wala as-sawri wa khudh min haythu akhadhu imam ahmad vidalwani timanne taqlidu nukurash adi imam malik taqlidu nukurash imam shafi ke fana taqlidu nukurash imam auza'i yang imam sauriya tiaba mihun taqlidu nukurash tiaba mihun ves ebe fulun nenge vitanun dangawash mane ki qur'ana sunnatuga hifattash lobeti muslim akunna akhtunne mi hataru imam weri be fulun algon menne dekke yumaku ebe fulun ge jumla gotegga ebe fulum vidalo fani iza sahhal hadis fa huwa mazhabi hadis sahabijiya ei timannage mazhabi algonde hitum miwaron algonduge mebani malana asma wa sifatuge ya aqida ge baaki hur tafsir takagen algonduge Sheikh Muhammad Samira fursa demo Allah tabarak wa taala algonmenna sahha aqida ga sabitu ytiumasha e aqida ge matiga Allah algonmenge marugenne umasha ekankамангedi emati verivante ilahu hazratun dua kuramu Allah tabarak wa taala heo kamuge matiga algon men nang itur fursata fahikodde bungedi dua kormo algon wa hakol kur kollana wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade kommege shehali zahir ge wa furuga aqida ge muhim ka algon menna evni bayan ko devwafa aqida ki islam dinu ga asas kan islam dinu ge aslu binai fawani aqida ge machakan adi agun men kora huriya he amade ei kiteme bodu he amade kam vies ei agun men fasa ko gen hajjatin kam vies agun men aqida fasidi fewa haluga agun men kora ibes amade Allah subhanahu wa taala qabul nu kurwani kam bayan ko devi adi kit rasula sallallahu alaihi wasallam ya mukhatab ko kirit qur'anuga ekadege faanu shirku ko aqida ya khilaf wadagen fi kam wana mavis ekadege faanu ge kiben ekadege faanu Allah de vimati veri nubuwwatu wes niulagane vi ekadege faanu amut fulu wes kabo nu qur'anikam akiyat qur'an gadi ga bayan ko devu mundobe tahunne agun men ebeje aqida ya medu serious wan agun men ebeje agun men aqida rakatir quran agun men ebeje agun men aqida ya medu rakatir ve fare veriwa komegas adis shehuge wahak fuluga mi ummat ge hatar imamunge mativeri kama mi ummat ge hatar imamun kirit qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata mistakun lembuwa mistakun e sunnata adi qur'anu matiga tarbiyat korwa fawa minna maske puluta ebe fulunge murti bas puluta kon angol menna bayan ko devi adi komegas hatar imamunge aqida mi silsilaga dewana daruska den awun men adi alwadani islami aqida ga war muhim e janib e nukuta e baha kamava Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa fultaka adi isma fulta adi mi mawduga tibe funna insaf ko wa fultaka adi wani jemme salafu ge ilm wering masjid ge rais
الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أغمنا عقيدة مهم بيوتم ورمهم في الأرض تكذبي إنجج باقي مباق أغمم فاها كلاني عقيدة من مهم باكم غوا الله سبحانه وتعالى كسيوف لتكابه غتم إسي بيا بديا سنة جماعة إمام جنقلوا وافوا وسورة أدينهم بس أمة إمام آم غتجا مي بابو جنقلوا وافوري من تكاي انتكا بهغتو وبدي الزتري أخونا أختو سؤالك كيف جنتو أرغن من صفات واهك اسم فرط واهك خاصة كم إذا كان جاني أرغن من توحيدك بعتك بلالا رغا ربو أنتكم ربوبيتك أرغن من أمتك تريغا مغفرة ديا فرقاتك بلالا فيكم غانما ربوبيتك الله سبحانه وتعالى شروك بابك مغفرة ديا فراتك بوره أدي ألوهيتك باغا مغفرة ديا فراتك بوره بودا بابا مغفرة دين غسواني أسماء وصفاتك باب نبي صلى الله عليه وسلم اتبار فرقاتك بهجن دانوك كمغ إنذار دبافا يهودين هدية فرقايا بهجن دانكم حديث كرف افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. يهودين هدية فرقايا بابا بجندانه هذه نصارى هدية دي فرقايا بابا بجندانه وستفترق أمتي على 73 فرقة. تمن كليفان من أمة هدية تنبيا بابا بجندانه حديث كرف كلها في النار. هوريها جماعتك هوريها فرقاتك داني نركيش اكترين ابا يغفيوا هوريها جماعته وترين استثناء كوري ام باي اي هو ما انا عليه اليوم واصحابي ميدو تمن كليفان صحابي متبوي عقيده متيغا اي غوتو متيغا تي ميهم فيوي ايما امه مغفرتون فرقاتك اغون بلالا رغا ماغن غوتك مغفرت فاوري فرقات مغفرت فاوني الله سبحانه وتعالى اسم فتك سيفلتو بابو اي algon men buddin denegatun ekashige no akantat takegge tereng algon men insanu ge buddiya fikuru visnak baddagen algon men ilmu libigen nuwa hisab takegge waha algon men lifawa koshi ilme ge tere dakkam peshima algon men duniyawe usulukum beliyesenge magufur denek algon men nuwas fenne eche nuwas danne eche nuwas da tanegge waha algon men amel buddin dakkam farafiyam etanaka वगुतक इतना अवगमन दक्का दिमलिनो ये अवगमन बुद्धि असन बेले संगे को एहम बीमा मी सिफात के बाबा के हयत का वरम मुहिम बाब ए मीन कोम्मे बाबे का सिफात का मेदुगा इसुम फुर्त का मेदुगा वे सालगुन मगुन कहा लाफकम गवानमा ऐसा फेरिकिंग अलगुन में नुबा अकीदा के मच्चा एदनी एक सबम अलगुन में अमरतन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल नुकुरबाने मीन एव्विस कमे का अलगुन में मौका लाफकम गवानमा وبدي زتري أخونا أختم أمي فرتمان أقول من سلف الصالح يقولوا بافا أمتك يسوق السوا إمام الصام بيكلون أدفع وداعين تابعين أتباع التابعين بيفلون يقولوا بافا بابو يقولوا بافا أساس تقبل أروجا أمي فرتمان أقول من قاعدة يقول أساس يقول بيفلون قبول كربا إكمئي الله سبحانه وتعالى حضرة صفاته بابو الله سبحانه وتعالى حضرته أدي نبي صلى الله عليه وسلم كفراب بلون وارد فاوا هوريها بسفور تك كيد القرآن كآية تكاي أدي نبي صلى الله عليه وسلم فراب بلون وارد فا إمها حديث فور تكاي ميكان كان وارد فاوا غوتا إيه حقيقي معناه كأقول من قبول كرو إين إبس سچك حقيقي مراد أقول من هوا نفسك أقول من قياسك أقول من
amille buddin visne ehem maaneka furulalu men neti e nassutan asori gotan algon men e bolamba kiyamangatu ei algon men enge sifatuge babaki ghaibuge masale ghaibuge khabaren me algon men ghaibu khabar enge noti de masdar nuniya me ei asase ge masdar ei wahi ge masdar wahi ge zariya nuni ghaibuge khabaren algon men kannege em wahi ge sida allah kalam ful wahi quran kam gavis adi ekalange angawa engam macce ekalange nabi asun dakka wahaka ge wahi sunnek kam gavis mi de asasun nota mi aslu wahi ge masdar algomenna ghaibu ge khabar tenge hem allah subhanahu wa taala beegatu ekalange zaat fula beegatu quran ge devwa fa khabarta adi sunnatu ge devwa fa khabarta ge ghaibu ge khabarta algonmenna onnani e khabaren e waride gotaka ege hagege muradu ge imam enun gotaka algonmen ege terege algonmen rawi wadda fiyam algonmen khiyal ege tere wadda fiyam kurin denne faden ei algonmen nan e babga imama angwa fa gote numek ehma mi de asas ka macce binako e anna khabaren e asa gotaka ege hagege maanaga algonmen nan imam wan ashabe kal angwa fu gota algonmen imam ma hisam ferigin algonmen faratun allah idwodigen aqidawti qabul kuref misalaka كيت القرآن الله سبحانه وتعالى وحي قرآن في سورة الروم فانسا 17 آياتك وهو العليم القدير إكلانجي مولد دنواديكم واقول دو من ترس كلانج العلم دنواديكتون القدير كل دو من تك دسيف لجواك داسم فلجواك متى بيان قراف إهم الله سبحانه وتعالى مولد دنواديكم واقول دو من تإله إكلانج خبر دبيما algon men ege hagigi maanage egota qabul kuronna ekalaangei mola denawadigen wa kodubanta parat eyan algon men itur maane veddum geves jaagenne e allah e khabar de begota algon men jene qabul kur e desifa ilmu denawadigatum ge siyafulai ham ehemme qudrat terikum ge siyafulan algon imama jene ege maana badal kur men neti e maane inkar kur men neti adi e maanage wattaru algon men bayan kur men neti adi em misal jo men neti algon men jene sifatan asori gotan imam hame gota me desefulu ga algon men imama faden baaki ehen sefulu to gaves allah egota engewima egota kan algon men aqida ga macha imam anchi evve sefulen algon men tafat kur men neti imamun ei sunna jamaatu ga aam usulak ngulu wafa ek asas devana nukta ga algon fa kol benuwe devana nukta ki Allah subhanahu wa ta'ala ge sufratakai sufratakun algon menna bayam begimwa zahiru maana ei komme sufulakam gas komme ismul fakam gas ein algon menna me dehe kodde zahir beer pusuge maana so hagigi maana egalange zaat fula laiq wegemwa gota algon men e imabu egotan algon men bonefiyamu ein ehem maane nikme daanakam nuwata ehem bonevijjam algon mennange wattar kurweni kam nuwata ehem esiven isbat ko fiyam mi algon mennange e kurweni ehem maane ekkam qabul kurwen neti ege hagigi maana ek algon men imamu egotu misala kaun balama hinga kit qur'an ga sarih nassu sabitu asyafulen allah subhanahu wa ta'ala assa wadigam baila wa huwa as-sami'ul alim suratul baqara ga 37 ayat ekadange mola assa wadigam ba adi molad dena wadigam baila hema assama wadigatum ge sifa as-sami as-samu ge sifa qur'an ge wani sabit kurbaf adi dena wadigatum ge sifa qur'an ge wani sabit kurbaf hema e hagigi murad ga assa wadigatum buri malgom denge ege murad hema ege minbar ege beer fushun ege hagigi maana ege minbar ei algon men imam man chenu assa wadigatum algon buni ma ei algon me insanum bes mihun dakkawa kadwa mihun dakkawa kaduive ehem bima aswawadu gotum ko sifa ekalang zaat ful sabit ko fiyamu insanun na wattarwani ehem bima harmenge inkar kuran ei mi goswatan ko ekalang zaat ful as-sam'u ko sifa aswawadu tum so sabit kurabima ege hagige maana ek algon men imam yo nimuni ei midanna wattar bayan kurum neti e maana e insanum bes aduwahati wattar vedane kya fen inkar kurum neti adi Allah subhanahu wa ta'ala asawdu gani mifadanne kya misal bayan kurum neti
aswa wadigatun ge hagigi maana algon qabul kurima evati algon ko banke murad hasil ekan algon amille biddi vishna fikurukon algon men silsila ko daaka nujek ei algon men insano mukhatab kurpewni insanonna visnene daraja Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurba ha mehem denewodi gatum bes algon men babu wara muhim nukta hai कि कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करा है आम उसूली मनहजी आयत लैसा कमिस्लिहि शैउन व हुवा अस्समीउल बसीर एकलांगे इफदगम व एब्बिस फरातन व एब्बिस हैसियतक व हुवा अस्समीउल बसीर एकलांगे अस्सवा वडगम व अदि मोळ बल्ला वडगम व इला ए मी आयत गमोति अस्सु हगीगी मनहज सिफतो गौमेन सुन्न जमात इल्मोरिन गेंगुलुवा एई अस्सा वडगतुमाई बल्ला वडगतुमग सिफा एकलांग जात फुलंग इस्बात कुरमा एकवा मीन एव्वे सिफेक अस्सा वडगतुमग अस बल्ला वडगतुमग सेकलांग एव्वेस मखलूका वत्तरनुक එහෙම නෆී කුරාෆරි කොචත් නෆී කුරවා ෆෝනි ලයිස කමිස්ලිහි ෂයුන් එකලාංග එෆ්වද එව්වෙස් චනුවේ එයි මි සිවතෝගස් එහෙම එෆ්වද උන් නෆී කුරවා සිෆෆුල් එකලාංග zaat ෆුල වනි ඉස්බාත් කුරවා එහෙම අල්ගොමන වර සාෆ් මන්හජ මෙතා බයන් කොද්වා ෆෝන එහෙම අල්ගොන් මෙන් මින් එව්වෙස් සිෆුලෙන් එකලාංග zaat ෆුල සාබිත් කුරුමුගා එව්වෙස් වරකන් ඒ සාබිත් කොෆියාම එහෙම බුනෆියාම මඛලූකුන්නා වත්තරවනියේ එහෙම එහෙන නුබුනාන මෙ ගොස් එම්ම ෆහුන් सिफत का इनकार को अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पे सिफुल लिबोडी के नवा फरात कम देखे हिसाब बय में वणी मी अकीदा के सब मगफरत के गोस एमा के कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कर सिफुल सुन्नत को बयान कर सिफुल एक ज़ाहिर बेरफुश को माना हकीकी माने अलगुन में इस बदल कुर में नदी एक हकीकी माने अलगुन में इस्बात करूंगे यही सुन्न जमात के अकीदा हम में එහෙන් අසාස එහෙන් කායිදායෙන් ඉල්මුරින් බයන් කරා ෆේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කරංග zaat ෆුලා බේගුතු බයන් කරා බයි සියෆුලතෝගේ වාහ කලගුණ කම්ෆතු ගාස් ජෙහුනීමා හම ඒ සිෆත බේරු ෆුෂුන් ඉන්සානුන් ගහුන්නාති ඉන්සානුන් නොත අලගුණ මෙන් දන්න මඛලූකුන් ගහුන්න සිෆත එග්ගෙ නූන්කන් අලගුණ කබූල් කරු මිසාලක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අර්ශීග මතීගේ ඉස්තිවා වඩිගම් වාහ බයන් කරවීමා अलगुमन इस्तिवा बेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांग अरशी मति इस्तिवा वडिगे बयान कर सूरत तोहा अर्रहमान अल अर्श इस्तवा रहमान वंत रसकलांग अरशी मति इस्तिवा वडिगे नेवडी एगे बहुगे मुराद अलगुमन दाकम गोआनम एई मतिवरिका हुरिहा तकेच्चेगे मति गाव ए अलगुमन फेने එහෙම ඒ සිෆෙන් अलगुमन ඊමාම් වාරුගා अलगुन में सिफा फुला विदिगेन दिन इंसानुं गन्न निस्बेक्कों इस्तिवा अलगुन मान कुरीमा अलगुन में सिकुंडे गन्न मखलूकी वंतकम के सिफत अलगुन में नोजे सिकुंडे गन्नाक्ष अल्लाह एकलांग जात फुला लायको के वागोतंग सिफा अलगुन इस्तिबात कुरंजे एप्पले अलगुन में देन्ने वीमा कुल्लियकं अलगुन में सिकुंडे का अलगुन में सिफा कुफा मखलूकों के अत्तका अलगुन में नोजे को में वत्तर कुराक එකලාංග zaat ෆුල ලාක්කම ගොතක එම නුක්තා කේ එබ්බේ සියෆුල ඒක බේරපුෂ්ක මානම් ෆුර්තම අලගොන් මෙ සිකුණ්ඩිය මි අන්න විෂ්ණු අලගොන් මෙන්න ෆෙන්න එච්චෙහි එන්න තසවුර එයි අල්ලාහ අලගොන් නිස්බේ කරන ජේ තසවුර නෝමෙක් එයි කුර්ආන් ගේ සාෆ් මන්නජ දෙවාෆා එබ්බේ සියෆුල එකලාංග මඛලූකුන වත්තරනුක එහෙම ඒ සියෆුල ඉස්බාත් කරුන් හැම යායකෝ ගේ සියෆුල වත්තර නූකන් අලගොන් මෙන් කබුල් කරන මිසාලක इस्तिवा वडगतुम शेफुल मालिक रहिमहुल्लाह मी वर्ष बयान को देवाफा एगोतुम मालिक सवाल करनवा मशहूर वाह के में एकदे फाने विदाल वनी इस्तिवा की बाहुके गोतुम अलगुम नेंगे कमके एहमे सिफेगे बजे इमाम अल्लाह सुब्हानहु कुरान सिहो करवा ए सवाल या बेगोतुम कैफियता बेगोतुम एक वत्तरा बेगोतुम किहिनेत्तो सवाल करुन ए बिदोएक एकम शेफुल के इनकार न करो कौन गोतकत्तो इस्तिवा वडगम वनी एई या सवाल करूं एई बिदो एई वत्तर बयान करूं की अलगुमन्ना मना करे फाकम एम वत्तर एवनी तफवीद करे एकम सियफुलंग एवनी इमाम मेफा एब्बे सालेगा एं इनकार करूं मेन्नेति मालिक रहिमहुल्लाह मी देबे अलगुमन्ना वनी मी कायदा के दशुन बयान करबा हमें मलब इज्जतरी अखुन्ना अख्तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेदन्ने बाद के शेफुलतन अलगुन में साबित वाको बुनीमा इंसानुन्ना वत्तरवे बुनी मीहुं एवनी मगफुर दिफ एक फुरतम नुक्ता है कि
emihun nange hiwa kala kurin dennai faden ein siyafulen Allah sabit ko fiyam armen nange evvattar kurwaniye tamsil kurwaniye em egmacce bina ko dewan nukta ke mem kurikam ko bat Allah subhanahu wa ta'ala lang zaat fula laik ko gam wa got bayan kura medenne siyafulatakun e laik wantakan emihun effara kurmayo ke sifataka inkar kur e sifataka inkar ko fa idikola imam ve wagote ki Allah subhanahu wa ta'ala emon effada mikurani kochchaka tonek effada mikurani dirumenne gala gasga gessa mifada ebbeskal harakat fenomen adume dirumen ebbeska menne jamadat tak ame eggo kurani embima ekkolon emihun salama wam wege me dia magu anekka as me arani ei sifat ko babuga amuka magfuratuge me diai ebbe ko dekuni sifatan isbat ko fi am Allah insana watter kurwani embima inkar kuri ekkolon go sebihunge watter nukuram wegen edi edianu go suriya sifeke inkar kuri anebbe ko sifatan isbat ko Allah subhanahu wa ta'ala misal jey em ekkolon me sebbe ko magfuratuni mikolon me sanbe ko magfuratuni sunna jamaa moti mege medu adulwarikam ga aqida ge algom sifata isbat kuram ekam ko swattarum agum nafi kon ehme ilmor midalwe Allah subhanahu wa ta'ala sefulatu misal insanu na wattar kurame alkom kurani budakash ei emihun ge to ga abe emi wattar kurawa ki farat taki buda gotan emihun ge ba sura kore amilla sekundi ge tasawwur eba kore embeje alkom kurani budakar hama yagot Allah subhanahu wa ta'ala ge sefulatu nafi kurame e alkom kurani wujudu ga nefarata kashe ei evve sifla nefarata vani maadum faratak adi evve sife nulibmaki ei unikamenge Allah subhanahu wa ta'ala nisbe kore ekalang zaat fula begutum baor ismu fataka sifla bayan ko vaniko en algom inkar kurmaki astu hagigetu ilhadu ehmi babuge terin Allah subhanahu wa ta'ala wodige nuwa kamak hagigetu qabul kurani evve sife sifla nefarata gotuga ekalang zaat fula begutum emihun qabul kurati hama hemme صفات باب اور مهم نقطه ہے میں علم اور مدال وفانی ان القول في الصفات كالقول في الذات ذات فلا بہ گتون الگون من دکا دیکے دیکومے ہم سیفلت کا بہ گتس دیکنجے ای بابت عام کو سیفلت کا انکار کرا بے فرقات اور بے جماعت اور مس ایکلانگ ذات فل بے اثبات کرے ایکلانگ ذات فل واک isbat ko fabunani ekalang zaat fula laiq we gamba zaat fula ve egotu ein zaat fula ekala makhluquna wattere none zaata kisi ve ehm algon menge jawab ki ve ye ekalang zaat fula laiq we gamba zaat ek sefula gotu ka isbat ko fa sefulu ka en ebbes farata ka evvaturege nuwe tibuna fadein ekalang assa odegatuma balla odegatuma en sefulu toges hama aqida nubunan tileni kive hama zaatu ka buniem bunar en sefulu toges Allah subhanahu wa ta'ala assa odegannawe ekalang makhluqun adu haine nune ekalang zaat fula libodi gembe ekam ke ehm makhluqun ge zaata evvatre nune mi tafat nu kurash hem suala ki kive zaat fulu ge manhajuga ebuni bas ehenien sefulu taka meduga ves nubuna nguleni e bas bunefikam gawanama huriha sefulu ga ves homi manhaj eba sabitu argumenna ei zaat fulu ge sefulu aqida imam befa emem bonani zaat fulu libodi gembe ekam zaat fulu ekala makhluquna wattre nune hame gota den hori sefulu tabes bonima erum sunna jamaat aqida ngaden sefulu tafat ko zaata imam befa zaat fulu sefulu bayan kurafa ega ragala manhaj bayan ko den baaki or horiya sefulu taka emihun sefulu taka inkar kon hembe jegmane ki sunna jamaatu sefulu toga emihun manhaj ko none kurien ede wedi den agon balalani ni asas taka fahuga isse bayan kore die bayek sefulu tan agon men terega sunna jamaatu ge imamun hatar mazhab ge imamun sefulu taka med ki kete bonan ei algon men ange ngej kuri baga ibe fulum aqida ki ummen ekmach ki ittifaq aqida ummen ittifaq wa komme bahaki ei maasum bahe ei nabiy sallallahu alaihi wasallam la tajtami ummati ala dalala timan kalefan umme magfurat maka ebbe nuana he moli ummatte kamaka ebbe sijjikam goanama e bas maasum bahakawan enuana goe embima miedame ashabe kanum farapulun agumana asen aqida ilmurin ittifaq aqida ki ei
නබියා සල්ලල්ලාහු කිබෑන් අස්සාබේ kon දස්කුර වේ අකීදා ඒක මච්ච තාබී බේකලු ඒක මච්ච අතබාඋ තාබීන් ෆරාතු මේදාහම නකුලෙක් නස් සහ අකීදායි එබේ ෆුලුම් මි ෂෙෆුලතකා මෙදුක විදාල ෆුර බස් ෆුලු ඒ නබියා සල්ලල්ලාහු ෆරාපුලුම් අස්සාබේ kon දස්කුර වීම අස්සාබේ kon ෆරාපුලුම් තාබී බේකලු දස්කුර වේ එබේ ෆොනාහම සහ සනදුම් ෆෝරාෆේ උම්මතුක සහ අකීදායි අලගමන්න මියද එවස් මිහෙ කරේ ඉමාම් අබු හනීෆා රහිමහුල්ලාහ ඉමාම් මාලික් රහිමහුල්ලාහ ඉමාම් ශාෆියි ඉමාම් අහ්මද් රහමතුල්ලාහි එබේ ෆුලුම් මින් සිෆුලෙක් වකීච් බුනීම algon men ebe fulunga magufiyawa e mage khiyar ko fatimanna mehri sunnah jamaatu ge bunima ei wara hebba waak ei kodun isse bayan medi aqida masrato ge men tafata nune en aqida ek em jam hatar mazhab ge imam sunnah jamaatu ge imamun ge wakigota ge tibba emaslega ehen raye khiyar ko fa timanna medani sunnah jamaatu ge imamun ge faatune bunima e awunaka qabul nukure egotum allah subhanahu wa ta'ala වොඩිගෙන් වණි එම්මෙහා මඛලූකුන්ගේ මතීගා කම මි අකීදා කි අලගොන් මෙන්න කීත කුර්ආනම් බස් ආදි හදීස් ෆුල් තකුම් බස් ආදි උම්මතුගේ ඉමාමුන්ගේ බස් ෆුල් තකුම් බස් වරණංගල සාබිතු අකම් ඒකතන් කීත කුර්ආන සූරා අන්අම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වහී කුරාෆනි වහුවල් කාහිරු ෆෞක ඉබාදිහි ekalaange gade kiriti wanta kulodu wanta farate kum farate kuntu fawqa ibadi ekalaange alutakunge matiga fawqa mane ki mati fawqa ibadi den algon men fawqa ebunima den algon men nuje kom men ek itor wannaks fawqa ibadi qur'an allah ngaf ekalaange alutakunge matige bayan qur'an hamahim yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ard suratu as-sajda duniyega මුලි කායිනාතු ගෙම්මෙහා කන්තත්තගේ කලාංග අමුරුවරික හිංගවනි මිනස් සමා ඉලල් අර්දි ඔඩුම් බිම එම ඔඩුම් අමුර්ත එකලාංග තත්බීර කරවා හිංගවාකම් මේ ආයත මරසාෆ් කුබ දෙයකොත් හැමෙම අලගොන් මේ ખુલાસા કો දන්නවනම මතින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තකති බාවලවා වාහකය ෆෙබ් බාවලේ වාහකය আদি අල්ලාහ් සුබ්හානහු හදරත මේ කංකම් උෆුල්ලේ වාහකයයි මලායිකතු මතින් තිරිය ෆෑබා වඩා ගන්නවා වාහකය අරුවා වාහකය මිච්චසකි අලගොන් මේ දන්නවා මෙරාජ් අරා වඩාගෙන රේග නමාදු ශරෝ කුරබුනීම ජිබ්‍රීල් මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිරිය ෆෑබා වඩාගෙන මුසා ගෆාන බද්දලුවකින් අනෙක්කාස් නමාද් ලීකොත් දෙවන් එදි වඩාගති අනෙක්කාස් මච්චන් අරා වඩාගෙන මිච්චි මුලින්බස් මතින් තිරිය ෆෑබා වඩාගෙන වඩාගතු එහෙන් නෝනියම් මෙරාජ් කොබාත මුජිසාත් තනක දතුරේ පුරා වඩාගතු කොබාත ශරෆෙන් අනෙහම් බලාෆියා එකම අලගොන් මෙන් එම්මෙන් ගබූල් කුර අකීදායෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙන්දේ එක මුෆල්ලෙක් අදි උඩතන් එන් උඩෆ අනෙන් උඩ කඩත් පුරවා අරා වඩාංකමක වාහකේ කිමි අලගොන් ගබූල් කුර අකීදා වර්සාෆ් එම්බෙජම් එකලාංග ඛල්ගුතකුන්ගේ මතීගා වඩිගෙන් වමුගේ අකීදායකි සුන්න ජමායි ඒක මච්ච ඉත්තිෆාක් ෆවා අකීදායි हम कीत कुरान का अल्लाह सुब्हान सूरत मुल्क 16 वरांत वही कुराफनी अमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुम अल अर्द तेबामेन अमांकन लिबिगम वनी है उडुगावा फराता मेदुगा तेबामे मच्चिंग अल्लाह सुब्हान तआला बिंगडु गंबा नुगंबानकम उडुगावा फराते वाक मियादकस बयान कुराफ एमविमा अल्लाह सुब्हान व तआला वडिगम वनी इम्मेहा मखलूतकुम मतीगा उडुगा एकलांग आरुशिक मतीगा कं अगमने बसाबित कोत हम में नबी सल्लल्लाहु के बसफुल के सुन्नतुन्ना या अमल फुल के सुन्नतुन तकरीरी सुन्नत में से कन साबित हुआ अगुम तकरीरी सुन्नत के हदीस बसफुल का बलालाना ए मशहूर हदीस में मी अंगें जारिया के अंगें कमले के ईमान का इम्तिहान करो मट्टका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगें में आगात सवाल करने ईमान मी मूमिन अलक मिनिमम कुरायरोगा एना के ईमान का टेस्ट करन जेदी ए ईमान का टेस्ट करो मट्टका एक फानो ए अंगें जारिया सवाल करवनी आइन अल्लाह अल्लाह कुबाही और मुगात बयम में न सवाल कुरुम बस्मी वरबड़ गोए एकम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सवनी इल्मुरिय कानु सवाल करवनी हम मदीना मुज्तमा दिरुल आदा अंगें बेबुलो के सवाल कर आइन अल्लाह कुबाही अल्लाह अंगें बेकोन दन्नोनी फिस समा उडुगे एक माने कोडुगे मतीगे इशारा करवनी फ़क़ाल मन अना हदीस कुरबानी तिमं कदे फाना की काको है दिन एकमना दन्नवनी रसूलुल्लाह ती अल्लाह का रसूल है हदीस कुरबे अतिक़हा फ़इन्नहा मुमिना हदीस कुरबे अंग में मिनिमम कुराश है न कि मुमिनिक है न कि ईमान कम फास
Allah subhanahu wa ta'ala matiga oduge waaka ekefan kurfulu matiga vidalo ima efoge ekefan rasul kama hekim mi kamaki nabiy sallallahu alaihi wasallam kurfulu matiga ewaage gota bonevi aqida agmacche ekefan ebbasfe wa em demme agon sheikh azhar wakas fah koreje aqida ga masale kiriya gohen ulen malagon bonawen to iden ekmana kidem bar aadaga bekambada bim komme egadi ge ha bodam ewaage nodakka den Allah imam do kollenu rasul be kon huddaka men non eki hame ken aqida ga masale no evves masale gos ko dakam gawanama figor vidalwa la yajuz ta'khir ban waqt al haja hajatu waqtuka bayan kurun laskurmaki rasul be kon huddaka men none e huddaka men non eki ekayfan kulful matiga aqida ge ha bod gohe hingamundar ekam ecche vidalone horun ei huddaka men waneka sunnatu ge tim baage tereng e baage taqriri sunne ekayfan kulful mati kam hingadir ek mananu kuro vakantei iqrar wadaga sunnat terege menekam em e baswati awmanna as aneka mi hame ken hadis ke ibarat enu mi ge maccha ummatu ge ilmarin wahaga dakkawa mi ummatu ge aqida ka awmanna wani nakuluko bayan kurwa egoto agum balarma ge imam abu hanifa rahimahullah masala vidalo fa basul vidalwani man qala la a'rifu rabbi fi as-samai am fi al-ardi faqad kafar timang rabbu wani uduga kame bimuga kame nege bonamiya kafir wech ehem Allah odigem wani uduga kam bayan kore meene engenge baje timanne ke nege bunani faqad kafar wa kada man qala innahu ala al-arsh wa la adri al-arsh fi as-samai am fi al-ardi ha megotan Allah subhanahu wa ta'ala arushi matige odigem wani ehenna mes arushi wani uduga kame bimuga kame timanne ke nege bonifikam gan meene kafir wan em masale ki egenje masale ke gamane ki mi abu hanifa rahimahullah idalu fiqhul absat gami bidalu fan hama hemme ibn taymiyah rahimahullah fara'ul majmu' fatawa ga adi ibn qayyim rahimahullah ijtima' al-juyush al-islami fotoga hama imam az-zahabi rahimahullah al-ulub fotoga hama hemme ibn qudamah rahimahullah kitab al-ulub ga bayan qura fadi ibn abi izil hanafi rahimahullah tahawi ga sharha ga mi basul me gotan aqul qurbaf mi aqida bayan qurbaf imam malik rahimahullah idalu ni kiget أبو داود رحمه الله عبد الله بن نافع كمان رواية رافع قال مالك الله في السماء الله ودغم وني ودغم تيغه وعلمه في كل مكان إلهك علم فل هريها تاكوي أم الله سبحانه وتعالى كلام ودغتون مچ نسبة كربا فومون أرغون منكن هدى نون عقيدة هنگتو كفرلاكش argumentere dem bonani Allah miha kora komme amalaka kon ena wodiga wa Qur'an ge bote bayan kora ehma argumentenge hagigate me Qur'an ge ngayen an ngayata tarda no kushendara ehma Allah subhanahu wa ta'ala arshi matiga wodigem wa komge bahaga bayan koroma ki ekalange ekama khassa korobage bayan kora fa hukume ehme aluma imam manch ya ekuga ekalange ilmu ful huriyata ko akam aqida ki كيد القرآن قلت آياتهم بيان قرآن مفهوم أمته إمام ويدارون بل الله في السماء وعلمه في كل مكان إكلانغ أودوغ متيغا ودغم بار إكلانغ علم فلو هريها تاكو واكمغا إمام مالك رحمه الله بيان قرافون الإمام الشافعي رحمه الله من مسألة ويدارو فوني القول في السنة التي أنا عليها تمن كليك فانا سنتك متيغا سنتك بهكي ورأيت أصحابنا عليها تممن صاح أصحابهم أي كم بيت أهل الحديث حديث أهل ورين فيكوك أهل ورين يقولك متيجا تبا تمن كذا يبان ديك ودا يقولك الذي رأيتهم وأخذت عنهم نبيكلون تم بدل منهم نبيكلون قادون تمن كذا يبان علم حاصل كريم إمه أميس مثل سفيان ومالك وغيرهم إمه سفيان أي مالك ما مالك فدبي فلون دينوس بيفلون بداروني سنتك الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى يكون تكم إقرار ماي وأن محمد رسول الله دي محمد كفان رسالته يكيوماي وأن الله تعالى على عرشه إله وإله عرشه متيجا كماي في سمائه إله ودق متيجا كماي يقرب من خلقه إله خلق تكون إكلام كتم بكاري ودق النواكن كيف شاء إله إرادة كربيكوتك وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء إله دنيا كودا فابا وديكنوي إله إرادة كربي قدك يكون بيكرت الإمام الشافعي رحمه الله أقول بلوم بيتو إبكي فانا
mi ayat ek murad viswada nuganwaniye ehme shafi ge saaf soriye basful mikam ngodi fenna ei ebevulun tibbe aqida kam fenna mo dem den algon mi bas ehen gotaka ambora den algon bunagen nuanati monna metiyo sunna jamaat imam ga aqida ge ebevulun soriye basful fenna mo masala Qur'an ga ayat kai hadis fulto ge murad ge ebevulun basful ta fenna mira go man echi wanghana puri kinu hamemme Ahmad bin Hanbal rahimahullah vidala fawani Abu Abdullah sual mini riwayat aswani al-Qadi Abu al-Hasan tabaqat al-Hanabila Yusuf ibn Musa al-Qattan kiban riwayat ko vidala qila li Abi Abdullah wallahu ta'ala fawqa as-sama'i as-sabi'ah ala arshihi ba'inun min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu bi kulli makanin Ahmad bin Hanbal mi dennabeni Allahu ilahu ge hangudu ge matiga arshihi ge matiga kalanga khalqutakum kiban feevegenne odege mani wa qudratuhu wa ilmuhu bi kulli makan ilahu ge qudubuntakama ilmu rihada gowe qala na'am ala arshi vidal ayake ilahu ge arshihi ge matiga wala yakhlu shay min ilmihi adi ebvestaneng evveskam kalanga ilmu fulun huswegennowe Ahmad bin Hanbal rahimahullah em aqida masala miri waras saaf kommi algon men itura kiyage me istinbat koggem nin echen nereka jagotor onnawar ma saaf ko waqde ko ngori masale ki imamun awgmana bayan ko debwafa hamem me hin sifulan awgon balala ruga Allah subhanahu wa ta'ala yaduga wak appuluga wak nisso awgmana miharak ngasat kuriges dekay friwak ta yawak ta genonge awgmana mihar wak medakkani awgmana tere kumasal wak tilawima ehnon anengam balafiya ammukon eha muhimmennu mi ter tafsir ter banna kabas ei algon men emmen aqida yake kobat Allah subhanahu wa ta'ala furiya mismun taka sifat ke libodi ke wakama ilahu emme oni sifat ke mustahir ke wakama isa bun am me aqida ke fudet komme masjid ke tafsir nudies enmes algon men baikka la khabaratan ama etche nubako gabul koroni mai gosi ema nubako gabul koggen diyama esam ferigena aqida kharab ekam ene mihuriya etche tafsir ta neguma kun ena jumla gotek Allah uriya smurtaka sibultaka imam wa kam bunuma ekalaang evves uni sifegun hustor wa ka buni mene aqida hisab ngod sahib komme tafsir ta nodies enwas wa ka dekem feshi malgon men je ekam go onna dangalo ke bayan godde misrefulot takives misrefulot ke ekalaang zaat fula sabit egam wa ekalaang zaat fula be hunde ba fa khabari sifule algon me mehen sifulu dangam ekalaang zaat fula laap egam wa gota ege maana bado kurmenati inkar kurmenati wattar bayan kurmenati edi ehm farata ka wattar kurmenati algon men sifa imamani kit qur'ana bayan fa fadai egotun suratul maida ke fasto 17 ayat Allah subhanahu wa ta'ala qur'ani wa qalat al yahud yadullahi maghlula yahudin bunye Allah ge appolu dahi vech egmane ke kala nudavve ghullat aydihim ebame hun attake bandu fawane ei bandu murad ki dahi vech kam bunawa ke ولعنوا بما قالوا يمين يبوني باهو كما تشيمه لعن اللي بيجنبه بل يداه وديكت إله كديبرو يداه أمتى ألفك ألف تسنية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء إله كديبرو تانا وسجنبه إله إرادة كره بيقولك ميستكون نعين إكلام فضلون تركم دبي متى يهودين إنكار كفدي كون كم كتو يهودي إكلام ذات فلك أبل سابت كره نون إنكار كره فوتيك appologe dahivetikam goak buni me inkar kurwafa den ekalange zaat fula be oto khabar do balli yadahu ekalange de pole algon men eti manakuram be qudratu kumanage manakuram kiwegan to deg goak buni de qudrate to bunani den algon medanna tangola kurin algon messe bayan kuri qaida damay den ebe fulo medaloni appole bunu fiam algon men insan an hunnati em ebbattaroni no hamai zaat fulo go sifaga ekalange zaat fulo ekishing ba zaat fulo libodi ge wakama e sifaga insan na makhluquna wattarno ka bunahe hame ekalange zaat fulo applo sabit kuri malgon men kabu kuru applo libodi ge wakan e bis makhluquna wattarno ak war fase aqida me kabul kuru algon e malgon men ni algon men sikundi ge waki farate ge ak egge kofa isbat kuranya ai gohenge algon ne mitanga tiwe fani wadagam furani ke mashayikh mawdu dakka friwa Dr. Majid agumna war digu bayan devve masalaga ekichi angunani kotakama ekmi tafawut chis tab akkene tafawut gogotakama enwese kichi gan eggennon kama hem Allah subhanahu wa ta'ala kalang zaat fula
لايق وكم باغوت ألغم الشفول إماما هم هم سورة الصاد के हद्दी फसरात वही कुराफन इमा मनाक अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदई शैतान है मुखातब का अल्लाह ताला अंगवाफनी आदम फान सईद कुराम और कुरेम तिमंग इलाह का अप्पुल देप्पुल बियदई नो अदि इंगत एप्पुल बियदई यदई माने के देप्पुल तिमंग इलाह के देप्पुल मुफद्दे इंसान का सजदा कुरम का मना कुरी कोंकमें है तिंग किन ताऊ में अंबुरान किन ताऊ में देंगुत का माना कुरान एंगुत माना कुरान अमिल्ल विष्णु में इतने वद्दनी अमिल्ल विष्णु वद्दा को जम ऐसा फिरेंगे ना योती सुन्नत के इमामों सिफात को बाबू के इंगुलों अकीदा एफराफोती हम हदीस फुर्त को साउन देह को दे क्या में दो अल्लाह सुब्हान व तआला मिस्तकुं जमा कुरबीमा मिस्तकुं हिसाब औस्कुर बात और नबी बेकलुंगा रसूल बेकलुंगा तगस मिस्तकुं पुराना आदम अलैहिस्सलाम गातुगा अंत या आदम अंत अबुल बशर ए आदम कदेफान की बशरियत के इंसानियत के बफे खलक़क अल्लाह बियदिही कदेगफान अल्लाह उफद्दाफने कदांगे अप्पुलने हम मी वहां का हदीस को बयान करेफान हम हदीस बसफुलत के पेलिस या अकीदा की साबित अकीदा और हम दमाएंगा सुन्नत जमात के इमाम का अकीदा मसला इमाम शाफी रहमहुल्लाह इदालवनी लिल्लाहि तबारक व तआला अस्माउन व सिफातुन जा बिहा किताबुहु व अखबर बिहा नबियुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसुफरत का सिफरत के लिबोडगेम ए अल्लाह को फताई नबी असोसम सुन्नत का एकलेफान उम्मत दिवाफा खबर तो के सिफत बयान करबाफन अन्नहु समीउन एकलांगे अस्सा वडगेम व अन्न लहु यदैन यदकलांगे देपुलवक शाफी रहमहुल्लाह मिचिस की वर साफ को कुर बयान करा फुरचे बिकौलिही बल यदाहु मबसूततानी ऐ अल्लाह कुरान बयान करफदे कलांगे देपुल तनवसगेम बे मी आयतु मच बिना एममी इमाम हनीफा रहमहुल्लाह विदालवनी वला युकालु इन्न यदहु कुदरतहु नुबुनेवेने कलांगे अप्पुल वाक बयान को फय कुदरत तरीका में और मुंतेर वरगिना फन्नान मी मान करवेति वल्लदी नफ्सी बियदिही ए फराते के अप्पुल गाति मंगे नफ्सु आफरा गंदे विदालो में मिहिंगुन हुरिहा आयत और हदीस तक फन्नान और मुंतेर तावील को मान बदव कुरेत आमुको फन्नाने ए फराते के यदु कुदरतु गाति मंगे फुरान वा फरा गंदी बुन में हेंग बुनेवेति क्यों तो यदु कुदरत क्यों भी खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि हदीस नुकुरबा आदि अस्साबे कर फरापन वारिदनु इबारत आदि उम्मत इमाम को फरापन वारिदनु इबारत और मन किन तो सिवा तेरे वदनी पुरतमे यदे हदीस कुरबनी हम यदे हदीस कुरम यदे और मन किन चेने एक इतुर माने और वद्दा के नुआने इमाम हनीफा रहमहुल्लाह वला युकालु इन्न यदहु कुदरतु औ निअमतु नुबुनवेने कलांगे यदु वा बयान को फय कुदरत तरीका में कलांगे नियमत है नुबुनवेने लिअन्न फीही इब्तालु सिफा एनी ऐ अल्लाह कलांगे जात फुल लाजिम कुरा फर सियो फुल का इनकार है कुरवेन बातिल है कुरवेन यदु के सियो फुल कलांगे जात फुल इस बात को बनिको एक इनकार है कुरवेन हमें नुबुनवेने अबू हनीफा रहमहुल्लाह इदालन व हुवा कौलु अहलिल क़दर वल इअ्तिज़ाल सिफत का इनकार कुरमकी क़दरी नाई मुअतज़िलाएंगे मजहब है ये सुन्नत जमात के मजहब है नोने हम हमें वजू फुला बेगो तुम बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरान का आदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत का बयान कुराफ वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह दूसरा बकरा के दूसरे हद्दे देवाना है अल्लाह सुब्हानहु व तआला वजू फुला अदा के मनु इतिबा में हम हरद न करे बिताक में बेकन विदालो ए कलांग वजू फुल जात को माना के साथ कमी का बिस्तान जे नुक्ता है इब्विस फरातें इफरात के जात का सिफे निस्बत नुकुरान इफरात के निसिफे मिसाल का उन बलमाएंगे अगुन बिन अगुन तो का रुफिया है बोटे फैसा है बोटे बुनार तो का फैसा है नूर दत्त फैसा उन्होंने अकाउंट उन्हें में फरवा फुशी में होने लेकिन मैं बन पान ए कुमें ए अतुगा फैसा होने वहाँ के नूने एक माने की कुमें लाजिम नुकुर अतुगा फैसा और मैं रंगल होते नूने एक माने की तिमन्ना अकाउंट का तिमन्ना के मिल्किया अतुगा फैसा हो रही वहाँ के अतुगा होने वहाँ की हकीकत नूने ए मजाज रंगल वहाँ එහෙන් නමස් එහෙන් එමුනි ෆරාතක අංගුන්න කැංගෙ දෝ අලගොන් නුබුනා අලගොන්ක දෙෆුරුලුක මීනෙච්චේ බෝටේ දෙෆුරුලක ඉන්සාන කොන්නෙච්චෙන්නු කාරාසාකල ෆුරුලු හොන්න එමෙ වජූෆුලක සිෆ එකලංග ذات ෆුල සාබිත් කුරීමා අලගොන් මෙන්න බෙන්ගේ එකලංග ذات ෆුල වජූෆුල ලිබෝඩිගෙන් වාක් අදි බයිතන්තම ذاتක මානා ගොට්ස් එහෙම නුක්තයන් කිසිය ෆුල එකලංග ذات ෆුල වනි
isbat kurwaf algon men mi masalages imamunga aqida balala imam shafi rahimahullah vidalwani lillahi tabaraka wa taala asmaun wa sifat kurige swedi bayan kuri ayatu hadis mi ibaratu ke tereng faatu bayan kura fun wa anna lahu wajhan ila wajhi bagi mon fule libodi gembe kullu shay'in halikun illa wajhu uriha tak chalak wedana mi ayatu isda kurmani ni ayenge zaatu ko mana bafar isda kur ay dennas wajhu fulu ges kalima fulu beenum kur vima ekalaange isyo fulu libodi gemba mi ayatun ilmuring wani isda kurba abu hanifa rahimahullah wani walahu yadun wa wajhun wa nafsun ekalaange appule adi wajhu fulu moonu fulu wa nafsun adi nafsu fulu libodi gembe kit qur'an allah bayan kurba fawa fadai adi bayan kurafani man dhakar qur'an ga bayan kurafani wajhay yaday e munfulay appulwa kadi nafsuwa fahuwa lahu sifatun bila kayf ekalage sabitengwa sheful teke ege wattar bayan kurmennet emawonda ivani algonmenna masala wara safin sunna jamaat imam masala tuni bayan kora lobo distira kon nawtum em algonmen bahaka khulasa ki jumla gote algonmen bonambi kit qur'anuga adi man nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnatuga ekalaange zaat fula be kon devwa parima shefulu takai ismu fulu tak algon me hagige maana imam me en evve shefulu ka ismu fulu ka ekalaange makhluqunna wattor wege noe adi ekalaange emmeha unisifata kun mustahir wege me aqida ga algon men diyam allah ila takala algon salam wan komme tafsir tak badi algon no hewe kamak enmes mi imam ge farapul waridu hamma shefulu tak algon men em kit qur'an sunnatu ge maana bayan ko devi ummatu imam bayan ko devwa for ebe sicche ka agum inkar ko genwa e inkar ko fiya me kinat ero noba magen khiyar ko sunna jamaat ke ilmorin khiyar ko magu fiya noba magen khiyar ko no agum du'a ki allah subhanahu wa ta'ala alamenge hitta mi aqida ge machan huluba devwa allah subhanahu wa ta'ala rangala ma'arifa ko denumuge he tawfiq allah ta'ala minbar ko debum تيمها عزتي أخونا أختنا أقول من جميع درس وبدأ بيت واربر شكر دنو أقول درس كلنا هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من جبستواك الله سبحانه وتعالى أول منا صح قيدا جمتيجا إذا بدلكم من توفيق من بركته هذا مي حسابه جميل سلفا نور الإسلام قولي أدرسيتي جابي في هذا الإمام كعقيدة mi darus minimuni irat kurveya me silsilage timman darus kafta tinaduga arun men kuriya dosta hoga bebe to masay koram dawa ga tibe fulunga malmat ta kadanawala ad mi hisabu me darus insan kurum ikutu hitiri di farat ta kadi se farsh kurada koram adi tibe fulung arun men me darus wadaga ne tibe fulun naves wara boda shukrada koram nimala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.